Završno polaganje za pojaseve i majstorska zvanja članova karate kluba Vrelo, koji okuplja blizu 50 članova sa teritorije opštine, održano je proteklog vikenda u Žagubici pod budnim okom trenera Tomislava Jelića. To se uvek dešava 2 puta godišnje, juna meseca i decembra. Tu smo da vidimo deca dokle su stigla sa nekim svojim znanjem, dokle smo postigli da savladaju sve to što je namenjeno njihovom uzrastu i njihovom pojasu. Deci to predstavlja nešto veoma važno, a meni pred svega predstavlja neku proveru njihovog znanja i predstavlja mi jednu lepu stvar gde i klub na kraju polaganja organizuje neko posluženje i sva su deca tu i bude neki radno svečani dan. Ovde nije problem da li će neko da pogreši, nismo danas na takmičenju, mi smo danas tu da pokažemo koliko znamo i ako negde ne naprave grešku, to nije ništa strašno, idemo dalje, to je neki ciklus koji su oni zaslužili da dođu do njega, su prethodno redno radili, osvajali neke nagrade, bili u ovoj sali i tako dalje. Tu se otprilike završava svake godine sezona jednog kluba, s time što nama ovde nije kraj, jer mi ćemo 29. povodom vašeg sabora napraviti jednu prezentaciju, pošto smo uvršteni u program proslave, na trgu, na novom tatamiju, na kome zahvaljujem lokalnoj samoupravi i predsjedniku opštine koji je odobrio da se kupi tatami za karate klub Vrelo, koji će samo da pospeši još veću masovnost i još bolji rad ove dece. O rezultatima karatista Žagubice, pored završnih ispita, najbolje govore rezultati, a prvo sledeće veliko takmičenje usledilo je odmah sutradan po polaganju i donelo ponovo velike medalje za Žagubicu. Na takmičenju Rača Open, karate klub Vrelo učestvovao je sa 16 takmičara, osvojivši čak 18 medalja, 9 zlatnih, 6 srebrnih i 3 bronzane, i na taj način u konkurenciji 17 klubova u generalnom plasmanu zauzeo drugo mesto.